Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya. Ser Chief SP puwanal ngiangan Aizawl mission veng thanga lal sang zura thatu nia puan man Lawrence laldin tharachu ain puang to ti a midang in nam noi omhriat ani ri lawati. Lok Sabha MP Pusila Rosanga District Development Coordination and Monitoring Committee Chairman Nibok Hovin Siha Disha Thutkhom ani. Prime Minister Narendra Modi John Wayne Khan Odisha Masona Project Cheng Vebel Sesingriat Hulung Phumna le honna hun video conference call thangin amang Congress chuai tu Sidaramaya chu Karnataka Chief Minister thar ani don Sir Chief SP puwanal ngengan Aizawl mission veng thanga cheng lal sang zola thatu nia puan man Lawrence Saldin tharachu ain puang to ti a tuna mai chu midang in nam hnoin na om nu ma oma an hriat lo thua soi Voin Khan Sir Chief a thuthar thedar tu de ma nu chuina lama an khen chin hi Sir Chief SP chu na puanga Tol thatu pu kum somli panhi mi Lawrence Saldin tharachu Central Zela dari ani ati a in hnial boya wanga che thut nia an hriat thu le poisa po cheng sangni vel la an hriat thu soini Lawrence Saldin tharachung chang hi ko ta ngai tu ni ma se ama man tur hian fin fi na thatok tak an nei ti soin Ladin thara hian thu boy chang sang ruk mi bum le mi rokte ani tewa abikin chung te chu Aizawl district ani a Sir Chief le a chevela hian tun naya in larin a phone ru po man choni a phone nei tu ten phone an hmulet awangin jela tan tirin talova Sir Chief district jail bi ka chun la tang lowani ati Sir Chief SP chuan pulal sang zola mission vengkhang chunga thiltheng kha jinglam dar ni tanga dar nga in carvel niang ngai thule hemi hun live vel hian thil khenna hmuna motor ding bula mi pahni thu mutuanam thute chiatlang marveng national highway ya so thing shalten jing taka mi kalan mu thute ahnuwa Mexicap Sir Chief to Aizawl service lan chip khen ma tanga mirin hel an phur thuan donga chu zoin nimin chnu khan Aizawl police len tang kopin TNT ya anwamana kailam dar nga vela central zela andalut ani ati Sir Chief SP Special Investigation Team Leader Pukasti Romal Somale Additional SP pusaiding neten troi oma Sir Chief Police te chuan henu chuina konga mipui khotang le Tloma Paul Shroy tu te thopuina thatak andona wanga an lom thu or takin an soi ani zobelna sang changin he huna hian police te chuan thil khenna hmuna thil lo omdan von him that hi nu chui ti ol sam tu le misual man chu ti ol sam tu ani ti shirrenga tul thun soya tol thatu pu chu Aizawl lama tangma se atul danang zelin thu zo fia zui zelani dona a phu to shemna a hmunge yang anti Voin Khan lal sang zola chenna veng mission veng khang we me bot sain tol thatu demna sit in demonstration chu mission veng khang kon an nei ani boka he huna hian me puiten tol tha an du lo thule tol thatu chu ana theyang bera shrem an du thute police te an khop zel tur thute dikta karo relan du thute an tanrol zel don thute an aurol ani he huna we me president ba ka local council chairman MUP president le MHEP president te ba ka lal sang zola chungten thun soya mission veng khang we me te hen resolution an siam bok ani Voin Khan siha a DRDO District Rural Resource Center Lok Sabha MP Pusila Rosanga District Development Coordination and Monitoring Committee DDCMC Chairman Nibok Hovin Disha Thutkhom nei ani Voin Thutkhom a hian siha District Sunga Central Sponsor Scheme CSS noenikum chungan hmalang sang te talan ani a atma choble harsana te po soi ho zui ngalani Pusila Rosanga chuan Disha Thutkhom nei chan soin CSS line department ten sarkar le scheme poimo tak te chu thatakin an kalpui theinan te har sarna an nei tele an mason na chin te in hriat puitona line department sang ten thona an nei that jok theinan le malam huna tana scheme le plan tha le fel fai tak don ani theinan ani ati a sarkar department sang te hun birwa ta na tho zo man tum theu tura cha in an rong bol sakmi pui te ta na the to chho theu turin MP chona fui bokani voin thut khoma hian line department sang ten an hmalak to na le ma sop sang te an tarlan ba ka an harsana to sang te tar langin Disha Thutkhom kaltanga an harsana te en puya sut ken sak turin nganna an siam ani Champhai district chunga beng sang kaltanga financial year sakni somni pathum March quarter top khenga malak na te thlir le tin district consultative committee DCC Voin Khan and chairman district borsa pujem salin sana hovin this conference hall an thukhoma he huna hian Champhai district RD block Patni huam sunga bank le stakeholder sang te malak na clear hawani Borsap chome puiten bank ni phungle chor tang kai dan an thiam lo chuan banking system kalpuin omzia ne lo thule
atuma hlotlin thelo thua soya financial literacy campaign FLC kaltlanga mipuite bank kalphung le chotang kai dana sazo ka kalpia tul thua soya DCC meeting manga banking system ma sona tur sang sang soi hona le inko muna siam chuan ra tha acho zel tur thua soi ani lead district officer pu sidaras manager RBI Aizawl chuan banker kalkhom te chu financial literacy campaign nei huna scheme poimote soifia mai du tok lova mipuiten ataka scheme an chotang kai theina na lekha boji tul tele ta thona man ro te kenga ti sakma zel turina cha a boy tak tak nilo ma se hun orem changa ne te mipuite hna bank chung changa hria tur poimote zirtina na mangrin turina fuibok meeting a talan nei danin march sang somni pathum quarter chunga champha district bank sang sanga poisa dalu le pek chu azat in khaudan kha khinna credit deposit ratio chorwal chu za sumru puruk point puruk pariatani a hemi hun chung hian bank a cheng noi singa sang ni zathum sumko pokwa point panhi pathum dalu ani line bankin poisa pek chu zati cheng noi singthum sangli zako somli panhi point pali ani pradhan mantri mudra yojana PMM moikal tangin mizni somko pariatan hena loan cheng noi sang khasini somli pariat singruk sangthum hu pek chu ani bok voin DCC thutkhom a hian tuipui khuwa banking service ti changtun dan tur tungchang ai to hawani boka financial year san somni somni pathum march quarter top thleng khan champha district bank branch sang som paret an ani voin khan central wema ruai du ta chon bil ko clear north de south vc hom sunga manipur atanga saihna zonga ron lut ral kante da khomna relief camp an ko a thilpek sanam tak an hlan central wema ai wakal te hi polal somlena assistant secretary le CEC member patni an ni a bil ko clear south relief camp a hian VCP le member te ba ka joint wema ruai du tan lo dong songa ral kante tan chek sin khatan hlan ani central wema assistant secretary polal somlena chuan central wema chuan ral tan zong an tlo thei ri lo thu le relief camp omte tlo chu an tum chu in then darin tlo zel an tum thu soya unaw harsana tokte an torpui thu soin khotlang ta na noksaka omlo turle khotlang ta mitang ka ni tura be sei thu soya harsana an nei ni chuan thei to pan so zel tur thu soini central wema shoi te hian ral tan te tan bu fai bag za leina tur kolasi phasaphet quarters wema ko tan da thu soya Karzola relief camp tan poisa cheng singa sanga an pengal pokani Karzol branch wema shoi te hne tanga relief camp din hun ngai thakani a bil ko clear ra ta ni tun tha ni ku atangin aron thleng chana tun din huna Karzol relief camp pa hian chu ko som pani member somli pali anom mek ani Chanchinthar hi Akashwani Aizawl changa puan ani Prime Minister Narendra Modi chon vein khan Odisha masona project cheng viable se sangre thulung phum na le honna hun video conference call tangin amang he huna vekhem Prime Minister Modi chon Puri le Howrah inka tlantur Vande Bharat Express awai liam boka herel tlantur hian kilometer somnga thui tlanin Odisha a Khordha Katak Jaspur Bajak le Balasore district le West Bengal Pashim Medinipur Purba Medinipur district te apatlang donani thu sem Prime Minister chuan Vande Bharat Express to India changkana sin chena tilang tu le mipui te beisaina tilo ting tu ni ati a ramin chaktaka ma sonjia tilang tu ni ati bok Congress shoi tu Sidaramaya chu Karnataka Chief Minister Tharani Don Win Khan Congress Party General Secretary KC Venugopal chuan New Delhi hethui puangin Karnataka Congress President DK Shivakumar chu Deputy Chief Minister ni Don ati a pu Shivakumar hian Parliament in Khanzo thleng PCC President na chel zuyang ati a Chief Minister Tharle Deputy Chief Minister Baka Minister Chen Khate Indin ni khian laglu anni angati Sarkar lai puya Minister of State for Parliamentary Affairs and Culture nilai Arjun Ram Meghwal chu Minister of State Law and Justice Independent Church Pegbel ani a pu Meghwal hian Union Minister Kiran Rijiju thak don ani President Officer Tanga Thon Danin Puri Rijiju hi Union Minister of Arts Science Tan Ro Tharani thunga President Draupadi Murmu chon heng Union Minister Te Chanpul Thar hi Prime Minister Narendra Modi thuron angin asiam ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Sir Chief SP pu wanang hingan Aizawl mission veng thanga lal sang zola thatu nia pu anman Lawrence Saldin tharachu ain puang to ti a midang in nam hnoi om hriat ani ri lawati Lok Sabha MP Pusel Rosanga District Development Coordination and Monitoring Committee Chairman Nebok Hovin Shihadi Sa Shut Khomani Prime Minister Narendra Modi chon vein khan Odisha masona project cheng viable se sangret hulung phum na le honna hun video conference call tangin amang Congress right to Sidaramaya chu Karnataka Chief Minister Tharani Don chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani